Kulish bani fi perlok ki basit pe ki video jangan nak por teh kan ka video komenta ngan hikai kumlo ban download ki admin card chong phi namta ka SSC GD arjar hoimo te ka ban kong phya ban le chapo ka website jong ka ssc.nic.in te ngang download ka apps tengah sulit direct ka apps okay ten la le kan mau ba ki ba apply kam jong ka SSC mo kino ro phya ban page bin na po website namta ki notice mo ban mana ban tv mo te kane kan notice klami na do khar trik mai arjar ar te phya ban klik kane kan notice ba ai hang ni download ikatu te download kane kan notice ada batai hang ni conduct of PET PST med physical efficiency test constable GD CAPF NIA SSF rifleman in Assam Rifle examination 2021 te katarik kaman conduct kita tarik mau shortlisted scheduled to be conduct with effect from 18/5/2022 to 9/06/2022 mutba hakine kitarik pinyo mo nadu kharpra hadu khandai jong Jun kharpra me hadu khandai Jun mutba koi kini tarik pinyo bej mo laka jong marba kadai all over India te ke admit card phla download ne kini link ma ana po kane ka link ladap ai lupa https://crpefonline.com constable gd te phla ban klik nang ne Benmo la ong lupa candidate will not be permitted to for PST PET without admit card. Phya download mo kan kan mau. Te klik kan link. Okay. Andala klik te kan sadon gejing mata hang ne. Pindon light click choice. Baik kawai phila ban pendap da registration ID, date of birth. Makawai beden roll number, date of birth. Sakawai biang beden na kerteng yupi, kerteng kapa dan date of birth. Te don light jan te phila pendap kan mo la dapem kan mau shu. Te hang ne dengan pen EP man pendam dengan pendam da u roll number tengah ko ban ai khublei perlok ki bala sen yang ai ki registration number badu roll number badu date of birth ma man pen lam EP ki bam nang ban download dia ki admit card ki jong pi dengan pendam enta dan dala phila pendam ai ma pendam ka roll number date of birth Tesa verify, nada verify, sa klik hang search. Te na klik search kan sami ki detail mo, jong badai jong kata ka roll number mo. Te hang ne la thong tu to be held from 18 to 9 mo. Ta. Teng sawan ka form number, roll number jong phi, kerteng name, first name, date of birth, category, gender, bar tarik ban, lek mare. Te hang ne PST PT PET date kan dai arpo tarik benebasan aljafar ka reporting time ga sunstang kan mau badi man poi kham koloi ga por mo sunstang kan poi na labam no sunstang lene san baje ha kata jaka kan mau hai kata nomor ba sipai kin kham strik la dapi baklatan kan deru pilado kan mau hai kata dan ada sa klik ne click here to print your call letter klik ang tu dan kan mau ban download di sini kan mau ban download di kan ka admit card mo ban print pendap ikbaran kam kan longom ne Tekan don ni kerteng jong pi roll number teka tarik pan lek mare kategori reporting time okay kadur jong pi okay te kan mau bah tarik ke DR tarik bani basan ajaf ar mau phe ban chak por mi kad jong pi ka por san stang kadon la ka jong shift te kan mau ka shift jong ade te address ke Assam Rifle Identity Support Unit Happy Valley Shillong district is Kasihil ke hapo Happy Valley hang te hapo ka jaka jong sipai ni phablen yang tu la da phim patip lek lupa kham kloi la nerwan lupa sa lek pe lupa ka jaka khnang ba pinam slam ka lek wat ka jaka ban mare ngam tip mo ngamla ban tip ban ong lupa lakin phamar asurok la ne hamadan namar ba husnem ba it polok jangai mare imare apo light kor mar kadon ka jong ka sentar apo light kor phamar be hapo surok te hapo Assam Rifle pada ngam tip ka syong ka jing penyat jongki klab phamar asurok ne lab phamar hapo madan te practice bah kapor nang don bhai phi ban phin practice hadu arpo tarik te phnang lai ban pen tibet yalade ban la ban mare te ka jing mare ka desan kilometer hapo ka arp 100 minit kan mau ha ban pen dep hapo ka arp 100 minit te ha kane bade kan don ki instruction da kan mau ban pule gini instruction shua ba phin le khnang ba phin don kan ka jing artatin kan mau ban ra sau tli ki dor mau for recent photograph passport size at least one photo bearing identity proof such as driving license voter card ptiman ra ekine gi identity card kawai ni kine phyaban ra identity card
kelap mendeka voters ID ne kelap driving license ne ini mau identity card kawe ini kini klaim ka admit card kinom sya ifi ban rong kan mau bha tede kan mau ru ban ra ban kan mau bha ban ra eka ST certificate mau mar ba kane kan yarap ifi lada piduna eka haj lane yaka jingkhia pitam te pin yo eka relaxation exemption ngawang mo te pin kamar pin I ka tu lada pin I ka ST certificate te pin hab ban yo ban lej phasan biang support DC office ken IP ka code ban lej phasan mau lada piduna nomor ba ken sim kumba shispa san punyo sentimeter te lada pimpoi hakat lada kumut mau bikin check choi ba shispa rupo sanang te lada piduna ka shispa rupo te sa sim yagi ba yu te phaban pin I ya ka ST certificate ba pidai na po show tribe te kin sa yo ya kata ka code kin ai na po nang tu hi mo. It's compulsory to bring admit card for a physical standard test, physical efficiency test. Kemau bah compulsory pidi ban ra ben. Kiko don kam baro ki badai ban yu pidi ban ra akan mau bah. Kin wala batai lupa pidi ban ra ban tak pladuna tang ka wero pindu ben mo. Kin stake bah mo. Mau bah. License insurance fully eligible pidi melong eligible. Okay to. Tes sudah fully bah ka kan instruction bam sya ban ra syong mo kan am sya bara mobile phone mar kinum la mar klik la da ja ka ja anek mdong mo. Te kan mau bahan pulih bahai gini gi instruction hang ne ke ban ra ke bro gi dokumen baro di ban ra ban mau badon kam hang ne ban ra ban babakla rang we lado kan mau ban print ya kan romo COVID-19 self declaration form kan mau om dei bang ba phya ban lek test corona ndrei phya pendap ya kan print ya kan pendap ya kerteng jong pi pendap roll number pendap ya jaga ke exam ba pi tho dari SSCGD 2021 exam date katarig, exam shift, exam venue name, signature of candidate, tangkata labiang ban pin I ban declare ba pim yo positif jong corona, pim yo positif jong corona ma omde ban di test tangkata. Te takin lagi jing pen shai pen I ban kumdo ban download ikin with card ke jong pi print niki, tengah kit bok kerweng pi ban pin lek bah ba pin la ek ne jing mare bat ki jing test baro gibadai hagan ne kasngi. Aku beli ro iba ibal ayang ID ya registration number roll number but date of birth ban yo ban pin EP ya kane te atrai tang gine hi kijing ban batai ki jonga kit bokri EP baro giba yele e kane ga jing mare jonga SSCGD 2021 tang kine hi kubli shibun